Maya mai sigi video sam share to bio hamra Manipur da laiba MLA khudima yong na man share to bio ko Manipur da laiba MLA khudima yong na ba share to bio no na bo le pakata ba boy ro lep ba boy ro MLA gra padhan gra member gra jira parishad gra Manipur da prostitute hai ke lam chat kam la ba hanjan na jana sengdo ba hanjan na jana masagi body violin chala ba nan Manipur ma konani ama ga bu konani ama ga bu chunani ama ga bu konani thengdu yai tu na lei ba prostitute amana hek no khoi ijat mayam du bu defame to ba ya bra defame to ba ya ba da noi can action to ida bra ba sianam tang khumbiau kani ko ba ya boy ta de ai hojik any MLA ma RK san thbi sa adu ki MLA da du ki ai se mi ro la ne I just lang thuk pira me ko hati ta chilong dai loi chan pira me mana la ka du pi gen haira ka du be di noi ni yai haira ka ai haira ka du matam da ai mo da karam action to pa yawa ko ha prostitute lam chat nai de bi noi khra ko sina lai me nang sining dai hai se ko na sa gi achum justice kai no khong da ba nang gi na sa gi self aware jadra self nang gi protect amadi aware justice kai jadra ba lam chot pina pa khung wate matagum nang ijat po amagum ha nang thi mai hai ge be ma nang thi mai nang asin miwi kaya nang maram or ga miwi kaya am ten salem nang miwi praja kaya gi nang pap tin nang puni nang chumba sengba so haidok pangam draba amana mu nang asin miwi kaya nang emile karama da nang difemong torom dino ba ha ya bala si ya bala society na si ya do ya ba si Manipur da leba civil society organization mera pa bi mai si look organization ang jage ba si ya ga tra ba hekta mi ama bu hekta ma gi prostitute lam sa nai de ama da mu kak sa ma ay ko pa bung da defame ta mo ba ya da ba ni nu pa o bi dignity si ka tai no ba noi Manipur gi mai tai nu pa ma yam si ama na dum blame to ya la ba adu MLA sun ni hairi si ni BJP gi MLA ba am sa du ko prostitute lam chat nai de bi ama na defame to ba da noi Mana roi hai lei thok de ba no mana ga ta bani masa ijat to afam ne masa mana bam to ai no samya ro timina manam di MLA ha be se khanga ba di kai do stat public welfare of the public society stat Manipur gi ta lai ni bane law of kaya mo ge rule and regulations then mo ge get qualifications criteria and BJP gi aduk na phanchara ba ideology kaya na bound to be MLA amana prostitute amana line the defame to bada hakchin na loka tabane mas ijek to apam ne mas kali ma loka ta ka dia aina a case to BJP any MLA da isan to be mirol hala man law to ko matam da nei loi ma accept to bata bane de si yawe pang tong da ba ka chang dong chen jin ma mang nei lo wi chang dong na kali manas kali lam chat nai de bi to lam chat nai de bi nang nu pa ma gam kon ani amagam kon ani na sa ge ba nang self respect self dignity nang ma nga ba pi nang mi wi kaya da nang defame to ka do no bana na me am ting set to bi o BJP MLA khudi mak na appeal to zari se loi na mak ni amata na te loi na mak please na khoi prostitute amane te line defame to ba ta ya da ba ada de ai defame to ni ba ai ju la ani ba ju Sigi BJP ki MLA na ay bu kihan badagi thetan to badagi ay bu ay ju tong jagi bani ay bu miro la bani hairak pada yara bara ba na khoi se na khoi oi ba yam na MLA ma oi bagi na khoi oi ba ichat chi kadai no ba masida khoi na khoi da kam dong na kori so Manipur ki kam dong na khoi na no ki kori so lo sa ba ki kam dong na khoi no da khaza ba bra ka do adu prostitute abagi defamation ba control to ngam dra lenga asida prostitute amagi defamation control to ngam dra lai box the Manipur ki job ko so next to impossible way ba sorry for that sakring amana chen kok le mang to ne ayam te sale ko ayam te no ai te ai na ngasi thamoi soi ba se kai maram gi no ai na I sa gi individual ai ngoda na te ka oi de ai comfort zone da hi ba ya na but in am hen da sok sali se kai no ba Sam BJP MLM Sam dominion le bia roi hakchin na lo ko da ba ne prostitute amagi defamation ba tarai na sengtup sengje da lo ka ti Manipur ki ko so ko no ko da na nok ni ngak pa do ada tadi kaya angang macha generation mayam ai khang yo ure kaino ba khoina noi da
Yadeba. Me amada defend to yadeba. Chukya yade lona. Me amada defend to yade. Defend to madam matik chana. MLA ki shite ki panis to kata bane. Adu tata ikoi. Achumma justice ki clarification do ikoi ngai zage. Thank you so much ma'am. See BJP ki MLA loina mak me ina appeal to zari se ko. Akoi kendra mak natra kasu. Akoi loina mak pagtay MLA loina si. Ano ba new government akoi asayam tawe. Please. See akoi din akoi da kharthazari ba thami ba se. Mahan birakanu prostitute amagi defamation yamna leben manaba talli hana lotion basu yaroi masa step amagi dignity ni hana ithamsage thagachari